Wazalendo watukufu wa Komor, mesilamu mjunda ubonze nanu wajundo ndani ngamu mronize ntosaza salamu zafana nami duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngamjozi durisami yakaya muda mwinji ratsu heyar mazerezuzinu noitsukaya ngabo zero shawa imahu wala ware mwaze hitima waka warihibia telefoni ya hatu ewa ngende manu kana kejaka nyangu mruhamadami kao nsu rwa mchele ninjie haruma biro nsu rwa mchele nihimilie mba waziri nsu rwa mchele nihimilie mba ministri nsu rwa mchele nihimilie mba direktori ni mwambie uke telefoni yangu ikibwa shawa ima hunga mjuwa ukana embahazi ya hangu mimrua uhima ntapale nunjilerali jana sabahan nunjilerali jana ralmajana maili hata nrudi nshinde ni hule telefoni nyinrwa jina rahane jaka tandisa izo kaunde zani hansiva ngamboshelo marahaba menji kauba Komori indio rajuhanza rike wazima rike hausawa haina mru ya amini ye mwananya haina mru ya rende mwananya zema ngamrande homage mwanama mtukufu washikomba nila washili wangwa Sharif Saidi ikao imana ni mrando homage wa Komori zenrongozinu si wa Komori na rikubaliane baba anaminukana mwanada Muhammadu wo ilazimu wandu wa mrande homage auke mwanama Sharif Saidi humjini komba nila washili hani para rahai telefoni yangu yejaka yihibwa simwambio katika hanza telefoni baada telefoni yangu ijaihibwa siwona namine mwana makarimu ona journaliste wa Mbabilis rifanya kontakti sine mwana nyasi Sharif Saidi wa mjini komba nila washili ikaungi harumwensi ya Dubai rimpara simwambio kane telefoni yangu ihibwa sijuanza telefoni hanambia ukaya ni vehemba hindu fulani bamjo parsa telefoni alhamdulillah hanambio malabidini vehema pesa si vehema pesa ya mwasuli Dubai alhamdulillah hanere telefoni inu ngamumshukurio ebonge sijuhanzabo wa Komori mkeja Sharif Saidi mjini kwamba na washili kaunge aruma yensi ya Dubai au uaminifu unuo muhimu na banu manarakansi banu rambanga nzoda ula ya haki do aminifu nane zitendwa haukaya ngabo wenji wabeshewao mali zemalizo zenda zeliwa ngabo wabeshewao winji wa mali zemalizo kazendo zenda zeliwa bai ebo ngenga mshukurio ikawajibu hosikuwa lelo ya kalelo ndo nandi sao ze video za ango ikaubidini raje homage mwanama Sharif Saidi mjini kwamba la washi likaungi harmwensi ya Dubai muaminifu banga bandu wenji sijojo behema pesa yanu mapesa nwende yaliwa sijojo behema pesa yanu Dubai hauni behe Dar es Salaam hauni behe Bushini mapesa nwende yaliwa she mwanama Sharif Saidi harumo mji wa komba nikaunge Dubai hanambiani behe sumu ya mapesa ngamjo parsa telefoni timbeshe mapesa alhamdulillah rabbil alamina hafanyao aminifu no binadamu hanere telefoni ngamshukurio haukana hizo ndizo rajuhanza si wa Komori rike wazima habo ya karamba ngaranzo daula ya haki ebo nge wa Komori na mumrande homage bawo mwananyasi ulo Dubai ikao ani si aminu kai mwanadamu aminifu wa Komori nge bidio muamini ukai mwanadamu aminifu ikao hamba Sharif Saidi mjini kwamba la washili shaingu yenshi haruma ensi ya Dubai nyo yabo ribeha mapesa menji haruma na nyasi walo haruma zensi mapesa wende yaliwa ebongenga mumshukurio
bashi ndi hanerea telefoni ikao tsami tiruditi rejei harume kawaida ya hangu. Kwezi watukufu rahane janjia harume mada ikaundo yani hansiva ngamjobirlia mada mbili ngenje njie mada itumbi yani hansivanu bwa Komori. Handani sanzani hurongoze Ibrahim mzee wanikiwa emba guverneri ya ngazija vanu siuzamba ya ukakomru ya tujoshinda ende sensi ya tuinu komru jonikiwa mba waziri arumwensi inu, komru jonikiwa mba udirektori arumwensi inu, komru jonikiwa mba ministri arumwensi inu, komru jonikiwa mba mera arumwensi inu, komru jonikiwa mba prefe arumwensi inu, utujoshinda ya rengaze doa manazari ikadensi ya Komori. Ngega ruhambi ya Ibrahim mzee zinuri huambia o siku kao tikanti vanu tione sano rondo ya kana mguda unike ikma Mwenyezi Mungu yajangilia uke amade maguvernori bongo wa birarumenti utikejele pupe la fauzi yapo. Ibrahim mzee rihwambia ukana wandu wa wana ba izo ikaundo wanikiwa ulone tuwa mana hengazija ngarjubja banuri zambe kanga wana wandu wa wana ngwajo imewa wani shaho hambiye ikao izo ikao dorifikirio nizo ikao ndo akaubidisa tuwa mana walazimuzi fanya haruma shesi wa shangazija kutina hata nzima rangwensuwe hanswa yabo engazija johamba ipuangayo kabati wengebo Ibrahim mzee wonso hanza na mbe guverneri tafadhali bati de hali hiyo enda wa jere emaluja enda wa jere haruma mra wa Kariako enda wa jere haruma mraya wa Mtongole bako mrujo kuvungua sheka urenge dwama na zaisiwa haruma nesi wana hatulinu lazima henda mahalo johenda lazima utombolo shaya wambi wakana eba nurenge dwama na namna je Ibrahim mzee wengeka ruhambia Ibrahim mzee jipange nro ya wana bahene mahalo johuja ngartu ambia wakana eufanya ila haki uzisiwa ya eba ngore ngoze mali za heshe siwa shangazija wenda wenza Faransa haruma konseri side hali lolele suala lao Ibrahim mzee ngamjio haruma le suala labili lahemru yanikiwa yenterimu ya mamwe riwambi ukaya richabanu ensuwanikiwa za domana za mamwe richabanu rihombele ya duwa njema sha garjuzi sao ebanu ensuwa kaunikiwa enterimu ya mamwe valawe hansiziwa mba mafura haukaze nsi huwa rengenterimu rikahambe mrundawe shari jazensi uzinu ngasi haruma problemu za mwenje eila mba mafura wakawe hansiziwa haubanuze malinga zinji yao wanzwende wa unjilie uhuleze karavati haukawe mhodari wa utakaravati wa mruanikiwe mamwe garanzoru hambiye hauje banurambie ebanuze maliza wa Komori ukaunikiwa enterimu ya uhuleza karavati haubanuje tiyushia mwanzo wende wavotewa harumane dahola mamwe emrutsinda we izorionao zinsi uzimu ngariyenshio haruma delestage wemruanikiwa zedhomana za mamwe side namna hiyo ngaruhambi yao kaya eka kutsina nrongo za hao dimisione utawe kuna ujauri bisizezi nruza hatu ama Junaidi sikarja kauyenga Junaidi baye muziwaniri kauyenga he sistemumbi ya kaurendo wa Komori ekawe wengo nzoja urenge wo munda
no mdumui wa Junaidi yaruhambia ukana karina huva nafasi wala karina huva nafasi hata indensi ya hatu kwezi watukufu ngamjio harumaze maada zane hansi vana wakomori msiba mziro wakomori mridungao nano wajo partage video yinu msiba mziro wakomori ova hanu rarema rahane jakati njia harumale suala lane hansi vanu nga mrongozo mahakama ya Komori na kemai na kemema nga mrongozo mahakama Komori ya ukadu warenga ya jukumu ya ensi ya hatu nga mrongozo mtukufu bwana procureri de la République nga mrongozo mtukufu procureur general nga mrongozo mtukufu dhamana warenga mahakama nga mrongozoni ni mabiani ukaya na mkema dhamana basi nudizorikoja baruri zamba rende pirizo sikardo na mbwa wana wangu sikardo hiba zinduza wangu sikomruriyo malene rajoka hinda pirizo ngenga mrongozoni ni mahakama ya Komori mrengeze dhamana za hanyu banga alimwambia onukana safara ya lelo inu nga mjoujuwa mfanye trash nga mjoujuwa mhukumu mwarifunge dahari miti satifu shainuri sana ya weharume mahakama ya Komori nga mjiyo harume suje ya usiana nizo na kaurongoza mahakama ya Komori wa Komori video yinu ikabidi keni fanye haruma media sha ho subuti wangu ho jifahari wangu holiho mitsi mrumhara ijokirini pare media ijende ya dohe ziwa no sisiwa sionokana ngebilo nibakishe hata ni parse telefoni nifanye haruma media ya hangu eza jiri hindi ni juzi juma rakane machi ya hatu sina labeseula gambi eza jiri hindi juma wakomori na anina mwishilie izo mimi nambao emana nambao kana ngabo msiba mziro harumweti ya Komori wakomo sikao dahoni hangu hunu sila wahazini sijaza ngoda honi sijati renge bama jitijiholelea si renge taksi bama sisiwa jao tendetsi wonoe machi ya salakanti ya hatu sina gambi ilade juma ikao mwanama Karimu wala ramba wa bilisi journalisti wala hakanase mashini zahe bwa jao sika umshishia bona mshishia bala hata rashinda machi simlahe mwanama Karimu kabukari ngamuhoza amrengo mnatsa taksi bala ni heza ngu yabonga jona na maudu bogaraji angu wala Karimu hanambiokana okay abo maraba menji abo masumem sirohaba Komori ngamjua ukana epare ndihebalwa sirohaba jao ngamuhozangu nsaitaksi siwaswili hata harumenzia ya unjia juma mji konga bo blangelo ya sihimi bala sihimise taksi timisa taksi ya mando taksi dokule hanambiokana hajaza babiri taksi ya bilibala sihimisa taksi dokule
etaksila ijaza si halewa si hundu mafavalu wana haramu waishio harumu mji waizi wa Moroni si wana haramu waho o mji waizi wa Moroni wana haramu waishio harumu mji waizi wa Moroni kwenda bala si hundu wandu wanzingara etriko ya hangu yale abo wandu wanzingara tirememi ono yale sipotsuwa sema yindu wandu hindi siwambia enyi wandu hindi yabo baka wandu wakabala na mwisheba komori baka wandu wakabala samahani watukufu bayo telefoni cha shamtu kupeba baka wandu wakabala wanabio kaya ngodo dranje ezi hatu na mwisheba komori siwazi sokana abo selabi mitsi himi na myoform siwazi sokana ebano ezi hanyu inu ihandahu ebano ezi hanyu ni ide yao inu ilandahu inu ngendo ndahu abo sayobo atukufu wa komori mnidunga obanu na mwishe seri wakati ule saila wanzingara tiputsuwa baka mzima bala handreme abo bangu mimi tibeha awe saila litsinjilana mina wala nakaminae sha waka kadiri ya mbese kadiri ya mfukare abo njajo shindani wane na mfukare wanjia waniwamba bonsi wanivuriza bonsi swafi wanrohora shabo wanrohora ani tsibeho mdwe halinu sireme mzima alafesa la tapia tijuhati himi sheza sikitisha hindi baka jeshi la kayabu wanarambao hifadhi kwa komori na mwono banura waswili baka hifadhi ya kayabu waka majeshi wane na jandarmu mzima ikawa jandarmu wa mzima uo we hamba jefu washi hunu Moroni hunu mtsangani tambiye majeshi wa ukaya bora deja nesara himari wanao wala wanjia walaza bonsi wanrohora na pie na juha tambiye hifadhi ukaya kairi mrirenge rende ho gendarmerie bamtujua inu hadi sindini wanungu ambao waringa mdewezi hao ani nende na juwe bamiko mru niyo harumwensi inu kwa mru na mhibia kwa mru na mnambula mwana majeshi wanjibu wanabanu mwende wanjibu wanambiokana kairi wende zao watsure maigongo siwajibu siwambia ukana izo mwana wa masulaha yawe hifadhi ya hanyu ndio ndahu abuketi na mfaida mke hifadhi sirumiza jandamu wamba jefu ikawa haudo mtangani hunu Moroni sababu je mintsujwenu hadi sindini kairi mrirenge banu mrihezo gendarmerie rindira juwe hadi silo banu ba mintsujwenu hadi sindini mana kamru niyo njahiba mbendu ya mru jefu anjibu anambanu wende hanabiokana kairi wende zao watsure mwambaye watsure mwegongo sabatifude banu ngasina hifadhi ndio ndahu fasiri ya hifadhi indri iyo demana na koja banu njenza yani nionesele toromuka banu banu ra waswili banu hifadhi ndio na mradi indri hawe hifadhi ya komori dokaya ekamundu kaya mrikaunge kinyume nembaezi inu uongu jojwa kulwa shanyinyi mgamdodo uzingara mrikao katsurongo waserezo armaserezo zenu indemano kana mimi antuka owanduan sauvage wana haramu ne waona jaunga mjo warambua shamsu jwana masauvage yani yakula landa kubyaru mji wazi wa Moroni manao yani masera yala latsi ya mji wazi wa Moroni sheza nsikitisha tide masera yala da burambaka sina hifadhi na wapara na wambia ukana na mrirenge
rendo gendarmerie rendera juwele swala lenu wasubutiwa nabyo kana hidima Mungu watsuremwe gongo yabo de hali hiyo yabo hifadhi dawo na mrabani wakomo ni dungao yabo hifadhi daba abo kartina hifadhi inde mana nilasewe message ba kwezi bwana procureur general kwezi bwana procureur de la republique dhamana wa mahakama wallahi tawallah ngamhambiyo ani mwambioni ngamjojo unifunga dahari besa fara lelo tijipanga kwa mrujoni koma jawu wallahi hata wallahi ngamdo amini bangu kaze nude sikonifunga ngamdo amini bangu kwa mrujoni komea na mirangule lo ngamjipango haina mahala njokaenda ngamjobalia shauji defande na meri salainu ngamniko hena mwana mkomori ulo kinyume nemba ezinu yadochibalia na shombo cha hatwari yehena malendao ilia jidefande mru ya sudoya mroba ngodo ya shitaki bema na natsu shitaki tsambati na uporo shitaki ekade mbona inu ngam aminukanga mjogwaya aminukana ngam mjogundana na tambu 2020 na kwenda prison mara ya mwando sendetire ngwanele jeshi sendetire tiwa hamramba wana wasulo gendarmerie siwambi ya emartikil ya hele gari la kijeshi nenda la amramba nongono tisiswa mahakama sibe kwa magobani tikamine mwana makarimu rikafanya interview sendetire ngwati la tiwe tunzu juzi juma zinuzi ni hundu shanga mzambo ba kazi nude sijoka uni hunda wallahi no wingu ngama aswime arwensi yangu au kata mensi yangu ngerumao ni madiktatori masofaj makrimineli kanyi ngampuwa makrimineli shawallahi tawallahi karina upuli lembana inu rahamu jaribadilisha maesha ya mwanadamu ya lazimu yaishi ngena mpuwe masofaj na mpuwe makrimineli na mpuwe wana haramu shawallahi kasitayari na minga ni mwambioni mahakama Komori rangulelo tijipanga sina urema ndamba mnatahida launi bahe wallahi no wengu wallahi tawallah billahi rasul ngamdo amen ya jusume ngomira gani mwambioni mahakama Komori rangulelo ngamjipango haina ngayo njoka upua ngamjo jipanga heli njoka ujidefande haini joni komea amesemi de jorenge shivaya shadahari shawallahi no wengu ngamjo monesa wallahi ngamjo monesa ekanga mpuwao mbabiza mbe na mbabiza mbuzi wado haru madingo marwa michele haru membaye zinu wallahi tawallahi ngamji hodari haina mrujoni komea rangule longa mjipango indemana na kaubeheri salawanu ni mwambia ni mahakama matukufu ya Komori ngamjipango haina ujoni komea wallahi tawallahi bila rasuli ngamjwenda prizo dahari haukezo njofanya ngamjwenda prizo dahari mimi mwana mkomori prizo ile ndio Komori ngamitayari ya kwenda dahari Komori ya kwenda dahari prizo shako mrujoni komea leshisho langu jao wallahi na wengu nimpe nafasi na minga mjipango haina zana za ukanizo za ujipanga ni jikufre tinaenda na shitaki si gendarmerie wala si polisi wala si mahakama ngamjoji hukumlia haina madzi ya mru haina mnaharamu haina mbe haina mbuzi kijo mterekea wallahi no wingu ngamdoitsinza wallahi ngamdoitsinza ngenga mitayari ya kwenda prizo dahari sha haina mbe haina mbuzi haina ngwa kijoni komea harumezi ngoza hangu wallahi hamdoitsinza hizo dezani hansimamu zambawa kwezi watukufu wa Komori sikartuyenga daula
wala sikari tuyenga madzina ya wangu, wala sikari tuyenga wangu wala haruma miji. Mimi ngamshukurio o wangu warengensi ya hatu mateka, ngamwashukurio he juhudi ne jitihadi waifanya usiku wa jana wa he match ya Salakanti na Bushini. Sikari tuyenga njema, singaramba ombi, ngamwashukurio he jitihadi waifanya usiku wa jana, ngamwashukurio he initiative wairenga usiku wa jana, nado he hansi ambulance wajao, nado he hansi madoktori wajao, ili he ni jokana problem harumema chia jana ngujuangaliwa surplus. Ngari mshukuria wani basi kari tumnyengani, haina mjofanya njema ngari jo mshukuriani, shahina mjofanya mbi ngari jo zamba. Bahosi kwa jana ni wandu marengensi hatu initiative mwaifanya usiku wa jana ngari mshukuria wani, hejiti hadi mwaifanya haukam aminu kana kwa mwana mkomori ya joka ukoza usiku wa jana ya keka angaliwa bala bado manga baporo ambulance ebonge ngari mshukuria wani banu zinulizo rizanzao ekamfanya njema rimshukurieni, ekamrendembi rizambe. Haukaindensi hatu sikarutuyenga surwaya wala karutuyenga madzina, ngari yengawe ndushambao sistemu mbi, ngari wanao na sistemu mbi. Ngekwezi watukufu wa Komori ngamjo usamihi haumshukuriani ni wandu kao kamjallata mda wansi 29 mwatsu ni wana rumazerezo zinu ngam aminu kana mkana hamu holi homi mwana hanyu mwana shewanu mwana nyanyi wana njia banu ilimni dunge hizo ikaundo ni sambao. Ewa ngenga mumshukurioni marhaba menji yatona idadi yatona mpaka ranyire zefami za hanyu rowana hanyu rondosha hanyu ngamumbosholo ni marhaba menji na uboshela marhaba menji o wanama wa habari za Komor, Chaîne Libre de Komor Dunia News, ASMC Mbeni na necessity mbele na bali skori ngaze elema za hangu zitabaza ngamumbosholo ni marhaba menji yatona mpaka na ujailia kwa wananyasi walo prison Mwenyezi Mungu ya ujengie warohe wangareze famiza hao nano wananyasi walo warumima zihiro Mwenyezi Mungu ya ujengie warohe salama na salimina warjerunga ema kazi yao ngambo shol maraba menji Mwenyezi Mungu najaliko omji nazali haniha omji wa memba jua mtsamihuli ikengo wanono nano mji wa msujini ngome mji wangu ikengo wanono ewa ngenga mumbosholo ni maraba menji haukanari mambia nukana rikari hibiwa telefoni ya hatu na wana waremwaza hitima sha rishukuri ya mwananyasi Sharif Saidi homjini kwamba la washili haukade ya nzongeza usikwalelo inu na himaba ni rongo wao he jitihadi ya hae ho aminifu wa hae haukati mambia nukana komrum aminifu hamandae haukahanambia ni mtini mba hindu fulani ngujo nere telefoni titiema pesa hanere telefoni. Alhamdulillah ngamshukurio Mwenyezi Mungu ajelebo wa Komori mke hamandae sihaba kuna mjazeri Mwenyezi Mungu amnike imani, Mwenyezi Mungu amnike aminifu wa Komori wansipia wa dore jeshi Sharif Said insha Allah armwentu ya Dubai. Kwezi watukufu wa Komori kairi ni mlaheni ibanu banga aminukana nga mkana nyora nami sha ngari ombao rijeri hosoniho rendeleye nowenza shonga wanu ma opposition harumaze votizinu sha oskwalelo njakanti banu hasiasa ima oskwalelo ndo dakanzano ngwembabi hizo ikaundo zijirio lekafadziro harumwenzi yatu ebonge hosoni rendao ngarjohu jarkensi banu jimlise barnamaji yahe makandida wanafiki ma opposition hakabanu rirenge zinji donrowe telefoni ya hiba haukanari panga zinji rijoja banu ridoma mbiani hanzima hizo ikao dizo rirendo hao no wanafiki ma opposition wahensi hatu ebonge kairi ni mlaheni banu hezentosa za salamu za hangu
neze ntosa za salamu zanyu ni mlaheni ni mwambienu kana ngamu mlahoni eze ntosa za salamu zahangu ngamambo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjuhona na wakati wa satsena ekahala kalmauti haririza ebonge nyiwandu ikao domatsu kauniona ngamjua ukana telefoni nuya nyumeni ebonge na fani wangu ngujojua yani beshe message ilibangu ni mwaregistre ilini mrenge aukana ngamjokana njaka na telefoni kihibwa ya wabango jokana ni telefoni ya nyumeni besha sirenge konti yangu shangabo nimero nsozijua ngabo wandu watsunjia ebonge hamande hali yo haina mrujo kangu nsahwar mu WhatsApp nimero ngamjo para ye 437 37 46 yodi onatia haruma WhatsApp ebonge enimrikao ndo na tsukar ma contact minae ujojonjia yani pare haruma ye 437 37 46 ilingu joni parisa iliri dungani hamado mwendo aukanga wandu wenji kao rikari dungana sha mjokana rilatsana abo yakano wedzi kwa tsuri nafasi ebonge hata nda yabo marhaba menji nyesi muda jele komba banu mlionganyi wanono ranyi reze fami za hanyu do mlahani heze ntosa za salamu zangu naambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Garjona na wakati wa satena inshallah marhaba menji niwandikao dumjo partage video yinu nano wakahidunga bakamsi washashe ebonge nushukran ku kamru amandami watukufu amandanyi mbakisha ya unishili yezu ikao ndo nizambao yo shukran ku sikarnitsi wandu siti amadu wasaya